Evo, pozdrav svima, dobrodošli u novi video gdje ću ja rješavati maturu iz kemije sa ljetnog roka 2025-2026. Ono što mi je bitno za naglasiti je da je ovo duži format gdje ću ja se truditi korak po korak objasniti svaki zadatak. Ići ću u detalje onoliko koliko mogu, a da ne oduzimam opet previše vremena. Ono što vam ne bude bilo jasno, slobodno postavite u komentare ili ako želite zapratite me na Instagramu pa mi se tamo privatno u DM slobodno javite. Na Instagramu se zovem edukatorica prirodoslovlja, ali ostavit ću također link dolje u opisu ovog videa. Također, ono što bih vam htjela reći je to da će ići još rješavanje i biologije i fizike s ovog ljetnog roka, tako da slobodno zapratite ovaj kanal ili kažem opet Instagram, dobit ćete, kako da kažem, obavijest kad sam objavila. Tako da ako vas to zanima, onda eto, da znate. Ono isto što moram naglasiti je da je moguće da mi se potkradu neke greške, jer jednostavno puno je ovdje zadataka i moguće je da jednostavno nešto kažem krivo, u biti neću riješiti krivo, ali moguće da kažem nešto krivo i tako dalje i da ne primijetim poslije kad budem uređivala video, tako da nemojte zamjeriti, ali obavezno ostavite komentar ili ako se to i dogodi, ako ja primijetim, ja ću ostaviti komentar ili u opisu videa ću napisati što je krivo rečeno na kojoj minutaži, tako da evo čisto i to da znate. Da ne duljimo više, krenimo sada sa rješavanjem zadataka. Ja ovdje sa strane isto imam nekakve bilješke, čisto zato što sam si razmišljala kako da neke stvari usporedim, kažem, šta je bitno možda da naglasim, tako da ako vidite mene da gledam sa strane, također molarne mase i tako to da ne moram računat i gubiti vrijeme na kalkulator. Imam tu sve zapisano, tako da ću tu i tamo pogledat ovdje u papir čisto da znate. Ok, idemo napokon rješavati zadatke. Prvi zadatak. Koja od navedenih tvari je heterogena smjesa? Imamo ponuđeno asfalt, aceton, formalin i freon 12. Ono što mi je tu bitno za reći je da neki od vas sigurno već znaju odgovor, odnosno da će sigurno odmah reći asfalt, što je zapravo točno, ali ajmo vidjeti kako i zašto. Prije svega moramo se podsjetiti što je heterogena smjesa. Znači, heterogena smjesa je ona smjesa čije sastojke možemo razlikovati golim okom ili recimo povećalom ili mikroskopom, dok recimo homogena smjesa, znači imamo dvije vrste smjesa, homogene i heterogene. Kod homogenih smjesa mi ne vidimo, odnosno ne razlikujemo sastojke golim okom, niti mikroskopom, ni povećalom. Znači, to su bitne razlike. Kad vi hodate po asfaltu, sigurna sam da ste možda primijetili nekakve sastojke, odnosno nekakav šljunak, kamenčić ili nešto i po tome ste možda mogli sada zaključiti da je asfalt upravo heterogena smjesa. Ako niste znali, znači asfalt se pravi općenito pijeska, šljunka i tako dalje, tih materijala čije sastojke možemo razlikovati golim okom. Dobro, znači to bi bio točan odgovor i to bi zaokružili, ali ajmo sada radi usporedbe još objasniti zašto ostali odgovori nisu točni. Znači, aceton. Aceton je kemijski spoj, znači on nije smjesa. Aceton, znamo svi, koristi se uglavnom za kao odstranjivač laka za nokte. Ima onaj karakterističan miris, kažem, vjerujem da ste svi čuli za to. Onda formalin. Formalin je otopina formaldehida, koristi se u medicini. Znači, to je otopina i općenito otopina se može smatrati homogenom smjesom. Onda imamo freon 12, to je kemijski spoj Cl2F2, dakle on također nije smjesa. Drugo pitanje, koja od navedenih elementarnih tvari u reakciji s vodikom tvori kovalentni spoj? Kali, kalcij, natrij ili sumpor? Ono što mi je bitno ovdje za naglasiti je da kod spojeva imamo kovalentne, metalne i ionske spojeve. Metalni, znači to su između metala, metalni spojevi, ionski spojevi su između metala i nemetala, a kovalentni su između nemetala i nemetala. U ovom zadatku nam kaže da vodik tvori s nekim još elementom kovalentni spoj. Inače znamo da je vodik također nemetal. Znači fali nam još samo jedan nemetal od ovih ponuđenih odgovora i dobit ćemo točan odgovor. Dakle, kali, za to vam treba periodni sustav, znači ako niste si uzeli, uzmite si obavezno periodni sustav, kalkulator, olovku, gumicu i neki papir za pisanje, vježbanje ovih zadataka, ako to sad radite u ovom trenutku. Znači, kali kad pogledate u periodni sustav, on se nalazi s lijeve strane, on spada u metale. Znači, u metale spada. Zatim kalcij također spada u metale. Natrij isto kad pogledate u periodnom sustavu je
pripada metalima i jedino sumpor je tamo s desne strane, on pripada nemetalima. Znači jedini nemetal ovdje nam je sumpor. Ovo su sve metali, jedini je sumpor nemetal. Tako da on može zajedno s vodikom, sumpor i vodik, reagirati i stvoriti kovalentni spoj, jer je kovalentni spoj od nemetala i nemetala. Ok, idemo dalje. Treće, koja vrsta kemijskog spoja nastaje međusobnim povezivanjem atoma dvaju kemijskih elemenata čija razlika je koeficijentu elektronegativnosti 2,2. Ionski spoj legura metala, polarni kovalentni spoj, nepolarni kovalentni spoj. Prije svega, legure metala općenito razlika u toj elektronegativnosti, tu uglavnom to ne promatramo, ali najviše nas zanima zapravo kod A, C i D. Znači kod ionskog spoja, polarnih kovalentnih spojeva, nepolarnih kovalentnih spojeva. Tu uglavnom pričamo o nekakvim brojkama i tu znamo sa sigurnošću što bi koji spoj bio. Sad ćemo vidjeti. Znači ono što vi morate znati, imati negdje zapisano, ja vam uvijek predlažem da si sve nekakve formule zapisujete na nekakve korice ili nekakav poseban papir, tako da vam one uvijek budu lako dostupne i da kad god rješavate nekakav zadatak samo škicnete tamo. Ok, znači nepolarni kovalentni spoj, znači tu vam razlika elektronegativnosti mora biti manja od 0,5. Onda imamo polarni kovalentni spoj, tu vam razlika elektronegativnosti treba biti između 0,5 do 1,9, a ionski spoj znači treba biti znači veći od 1,9. S obzirom da je naša razlika elektronegativnosti ovdje piše 2,2, što znači da je veća od 1,9, što znači da imamo ionski spoj u pitanju. Znači ionski spoj je točan odgovor. Onda imamo četvrti zadatak. Koliki je maseni udio kisika u formulskoj jedinki natrijeva tetrahidroksialuminata NaAlOH 4 puta? E sad, ono što je tu važno je da se vi tu zbunite zato što imate nekakav čudan spoj koji možda niste do sada vidjeli nigdje ili izgleda komplicirano i tako dalje, ali poanta je da se ne uplašite, nego samo da smireno dalje nastavite rješavati zadatak onako kako bi rješavali da imate zadano, ne znam, vodu, H2O, da trebate sad izračunati udio kisika. Znači idemo polako se sad prisjetiti formule. Znači formula za maseni udio kisika je W. U zagradi obavezno pišemo od čega? Od kisika. Brojnost od kisika puta AR od kisika kroz MR i sad od cijelog spoja. Znači relativna molekulska masa od cijelog spoja. Na, Al, OH 4 puta. Ok. N koliko imamo puta kisika. Znači ovdje piše, ja možda ovo treba malo približiti, ja to sad shvaćam. Samo da vidimo. Da, ovdje sad je bolje. Ok. Znači, imamo ga ovdje 4 puta. Zašto? Tu je, znači piše ovako, OH u zagradi 4. Znači ova četvorka se odnosi na svakog ovog člana. Ona svakog tog člana množi. Znači 4 puta kisika imamo samo jedan put jer ne piše kraj njega ništa. Odnosno to je kao da piše 1, pa 4 puta 1 kisik nam je 4. E sad, imamo 4 i vodika ako nam treba, jer tako tu imamo. Znači da je pisalo ovako, na primjer, onda bi išlo 4 puta 2 pa bi imali 8 vodika, a s obzirom da tu kisika opet, kraj kisika ne piše desno ništa, znači opet bi bilo 4 puta 1 pa bi imali 4 kisika. Dobro, to sam sad samo za primjer za usporedbu uzela. Znači ovdje pišem 4 puta AR od kisika, to je u periodnom sustavu su oni decimalni brojevi ispod koji pišu, znači to je 16. Ja bih vas zamolila da koristite periodni sustav koji je dao NCVVO. Vidjet ćete, ja nekad ne koristim ono što piše u NCVVO, tipa za vodik piše 1,01, ja koristim 1,008, ali vi obavezno koristite ono što su oni napisali u periodnom sustavu. Isto tako, za agregacijska stanja, ako u nekim zadacima ne piše da napišete agregacijsko stanje, vi svejedno napišite agregacijsko stanje. Ok, 4 puta 16 i ovo sada ne računam sve je 118. I kad se to izračuna u kalkulator, treba se dobiti 0,5424. Zapisat ću dolje, znači 0,5424
puta 100, jer pazite, ovo nam je sve tu u postocima. Da bi dobili postotke, onda množimo sa 100. To možete u kalkulator ili trik je da još možete zarez, znači kad množimo sa 100, pomičemo za 2 mjesta u desno i to je 54,24%. I sad gledam imamo li ponuđen takav odgovor. Imamo, to je pod D, 54,2. Idemo dalje. U tablici su navedeni maseni udjeli atoma ugljika, vodika i kisika u organskom spoju relativne molekulske mase 90,06. Ok, i tu su sad napisani, znači maseni udjeli ugljika, vodika i kisika. I nas zanima empirijska formula. Znači, empirijska formula zapravo predstavlja taj najmanji omjer atoma u nekoj molekuli ili čestica, odnosno iona i tako dalje. U biti broj nečega, najmanji omjer taj. I sad možda ćete vi na neki drugi način ovo riješiti i to je sasvim u redu, bitno je da dobijete točan rezultat. Pogotovo zato što se ovdje ne traži postupak, vi slobodno možete kako god. Ja ću vam pokazati onako kako sam ga ja riješila. Znači idemo prvo znači ovako, prvo ja rješavam, samo malo. Dakle, ide N od C naprema, to je kao broj, jel da? Brojnost, N od vodika naprema N od kisika. Gore mi ide maseni udio ugljika kroz AR ugljika naprema maseni udio vodika, vodika naprema volumni udio kisika kroz AR od kisika. I sada ne pišem to sve ponovno. Znači, ono što je važno to je da možete zapravo uvrstiti 40 kroz, ovdje sam napisala kisika, evo greška se dogodila, znači nije kisika nego ugljika, pardon. Znači 40 kroz 12 naprema 6,7 ili 70 kroz 1,008 naprema 53,3 kroz 16. I sad se dobije 3,33 naprema 6,65 naprema 3,33. Kad dobijemo ove brojeve, onda je važno da podijelimo sa najmanjim brojem koji smo dobili od ta 3. Znači da smo imali 2 broja, onda bi gledali koji je najmanji broj od ta 2 broja. Da smo imali 5 ovih brojeva, odnosno 5 atoma nekakvih različitih, onda bi gledali najmanji broj od tih 5 atoma. A u ovom slučaju imamo 3, znači gledamo najmanji broj od ta 3. U ovom slučaju imamo 2 ista najmanja broja, to su 3,33, pa ćemo podijeliti s tim. Dobit ćemo 1 naprema 1,997 naprema 1. Ovo kad imamo ovako 1,99 ili 1,1, to možemo zaokružiti. Znači ako je 1,1 zaokružit ću na 1, ako je 1,90 i nešto, onda ću zaokružiti na 2. Tako da je to 1 naprema 2 naprema 1. Ok. I to bi bilo znači CH2O. Znači pazite kako ste ovdje raspisali redoslijed i kako ste ovdje poslije računali jer vam sve štima da dobro dobijete. Ok. Onda 6. zadatak. Koliki je broj molekula klora u uzorku mase 2 kg? Znači masa je 2 kg. To možemo odmah u grame pretvoriti. To je 2000 grama. Ok, traži se broj molekula. Znači, pazite kako je formulirana rečenica. Nije formulirana, traži se broj atoma klora. Znači, da se traži atom klora, to je Cl, a molekula, to je Cl2. Ok, znači, traži se Cl2. Evo, zaokružit ću molekula klora. Vi znate da imamo formule, ne znam gdje da ih zapišem, N jednako N kroz Na, N jednako masa kroz molarna masa. Te dvije formule se mogu međusobno iskombinirati. Ja volim tako riješiti, ali vi ako riješite na nekakav drugi način, dobijete isto. Tipa izračunate prvo množinu, pa izračunate onda brojnost, sve jedno, znači bitno da dobro dobijete. Pogotovo, kažem, ovdje se ne traži postupak. Znači, ja to ovako, N kroz
Na jednako je masa kroz molarna masa i unakrsno pomnožim. Znači to će biti N puta veliko M jednako je malo m puta Na. Uz brojnost mi smeta molarna masa pa s time podijelim i dobit ću N od Cl2 jednako je masa puta Na kroz molarna masa. I sad uvrstim 2000 puta 6,022 puta 10 na 23. Znači ovo Na je Avogadrova konstanta kroz, znači ovdje pazite 2 puta 35,45. Jer imamo dvije molekule klora. Molarna masa atoma klora je 35,45 u periodnom sustavu, pošto ga imamo 2 puta, to vam je to. Ok, i dobije se 1,698 puta 10 na 25, a to približno možemo zaokružiti na 1,7 puta 10 na 25. To bi bio točan odgovor pod D. Pazite da se ne zeznete, ovdje su stavili 22, ovdje 25. Znači, pazite i na to. Ok, idemo sada dalje. Koliko iznosi parcijalni tlak kisika u plinskoj smjesi kisika i dušika ako je ukupni tlak plinske smjese, znači P ukupno je 1200 hektopaskala, a množinski udio dušika, znači množinski udio je slovo X od dušika, je 75%, a traži se parcijalni tlak kisika. Sad, neki označavaju parcijalni tlak sa zvijezdicom, neki sa P i, neki sa zvijezdicom i. Znači, ajde sve jedno, samo bitno da vi znate šta vam je parcijalni tlak. U ovom sada slučaju. Ok, parcijalni tlak od kisika. Inače, parcijalni tlak se računa kao množinski udio puta ukupni parcijalni tlak, a ukupni parcijalni tlak vam je zapravo zbroj svih parcijalnih tlakova koliko ih ima. Ok, dobro. Znači, ukupni parcijalni tlak bi nam bio parcijalni tlak od kisika plus parcijalni tlak od dušika. Nas zanima od kisika, pa bi izrazili kisik. Znači, P ukupno minus P i od dušika. Sad, mi nemamo parcijalni tlak od dušika, međutim imamo P ukupno i imamo množinski udio, pa bi mogli izračunati parcijalni tlak od dušika. Znači X i od N2 puta P ukupno jednako je, ovdje ćemo staviti znači u decimalni broj množinski udio, znači da bi dobili to podijelimo taj broj sa 100. Znači, iz postotka da dobijemo decimalni broj, dijelimo sa 100 ili pomičemo decimalni zarez u lijevo. Znači, 1, 2, to je 0,75. Ili kažem, dijelimo sa 100 što vam je lakše, a da dobijemo opet obrnuto, množimo sa 100 ili pomičemo decimalni zarez za 2 mjesta u desno. Znači, ovo je 0,75 puta ukupno 1200 hektopaskala. Ono što vam želim samo još skrenuti pažnju je da su nam odgovori u hektopaskalima, tako da ne moramo ovo pretvarati u paskale. 0,75 puta 1200 i dobijemo da je parcijalni tlak dušika 900 hektopaskala. I sad samo ovdje oduzmemo. Znači 1200 što nam je bilo zadano minus 900 je 300 hektopaskala. Imamo li taj odgovor ponuđen? Imamo 7. pod A. Idemo sada na 8. zadatak. Ok, otopina dobivena otapanjem 330 natrijeva klorida. Znači masa NaCl je 330 grama u 1500 grama vode. Masa vode je 1500 grama. Pri 20 Celzijevih stupnjeva ima gustoću. Znači sad pazite, gustoća čega? Otopine. Jer kaže otopina dobivena otapanjem tralalala pri toliko stupnjeva ima gustoću. Ima gustoću, znači otopina ću ovako staviti 1,130 gram po centimetru kubnom.
Koliko iznosi masena koncentracija pripremljene otopine? Znači masena koncentracija upitnik. Masena koncentracija jednako je masa tvari, otopljene tvari kroz volumen otopine. Masu tvari mi imamo, to nam je ovo, znači ovo će nam biti ovo. Sad otopine, volumen otopine. Imamo zadanu gustoću otopine i znamo da se gustoća može izračunati kao masa po volumenu i onda iz toga bi trebali dobiti volumen otopine, to je masa otopine kroz gustoća otopine. Sad, mi imamo gustoću otopine, ali nam fali masa otopine. Gdje bih to mogla? Masa otopine. Znači, kad mi otapamo sol, natrijev klorid, ovu našu običnu sol, u vodi, znači NaCl plus H2O, mi smo dobili otopinu. Znači, masa vode i masa NaCl-a nam zapravo čini otopinu. Znači, otopina jednako je masa NaCl plus masa vode. To je 330 plus 1500, to je 1830 grama. Ok. I sad mogu se vratiti ovdje. Volumen otopine jednako je 1830 grama kroz ro otopina, znači 1,130 gram po centimetru kubnom. Pazite ovdje na mjerne jedinice i tu vam predlažem da si ovako pišete mjerne jedinice jer vidite šta se skrati, a šta vam ostane. Jer nekad se vi zabunete i mislite joj volumen mora biti u metrima, znači dobila sam metre ili u decimetrima, kubnim. Znači nije. Gram i gram se pokrete, ostanu nam centimetri kubni, znači volumen otopine je 1619,469 centimetara kubnih ili ako ćemo pretvoriti u decimetre kubne, jer u ovoj formuli je ovo u decimetrima, a ovo u gramima. Znači decimetrima kubnim i u gramima. Volumen otopine, znači da bi dobili centimetre kubne u decimetra kubne, dijelimo sa 1000 ili pomičemo decimalni zarez 3 mjesta u lijevo i to je 1,62 decimetra kubno i sad se možemo vratiti u našu konačnu formulu, a to je ro jednako masa kroz volumen. Masa nam je 330 grama, to je ovaj natrijev klorid, otopljena tvar koju smo otapali u otopini, kroz ukupni volumen otopine 1,62 decimetra. Također pogledajte si uvijek u kakvim su mjernim jedinicama odgovori, znači u gramima po decimetru kubnom, znači dobro smo rješavali, odnosno dobro smo sve pretvorili, dobit ćemo odmah rezultat. I to kad se podijeli dobije se 203,83 grama po decimetru kubnom. Ovo sad malo mi se tu miješa. Evo ga. I to je to, odgovor je pod B. Idemo na sljedeći zadatak. Graf prikazuje topljivost tvari X u vodi. Kolika je masa tvari X koju je potrebno utopiti u 40 grama vode kako bi se dobila zasićena otopina pri 25 Celzijevih stupnjeva. Znači na ovom grafu, možda mogu još povećati, samo da vidimo. Znači na ovom grafu imamo temperaturu na X osi, a na Y osi imamo zapravo mase koje kada se otope pri određenim temperaturama koje se poklapaju sa ovim grafom, mi dobijemo zapravo zasićenu otopinu. Znači ova krivulja prikazuje zasićenu otopinu, znači kad mi sad tu uboljemo na primjer, znači 60 grama se može otopiti, malo sam ga sad pretjerala, 60 grama se može otopiti, šta tu dođe, nekih 48 stupnjeva, znači 60 grama u 100 grama vode se može otopiti. Znači 60 grama neke soli se može otopiti u 100 grama vode na 68 stupnjeva i imamo zasićenu otopinu. Znači nemamo prezasićenu, nemamo nezasićenu, nego onu zasićenu. Idem sad ovo obrisati da nam ne smeta, da možemo odrediti dalje. Mislim da sam sad koliko toliko ovo objasnila.
Sad idemo na pitanje. Znači, kolika je masa tvari X koju je potrebno otopiti u 40 grama vode kako bi se dobila zasićena otopina pri 25 celzijevih stupnjeva. Ajmo pronaći prvo 25 celzijevih stupnjeva. To je tu. Idemo po krivulji da vidimo gdje smo. 20 grama. Znači, 20 grama neke soli X se može otopiti u 100 grama vode da bi bila zasićena otopina pri 25. A nas pita koliko se soli treba otopiti pri istoj temperaturi samo u 40 grama vode da bi imali istu otopinu. Sad, to možemo napraviti na sljedeći način. Znači da tih 20 grama od te X neke soli kroz 100 grama vode izjednačimo, kao napravimo omjer kako i dobit ćemo dobar rezultat. Evo ovako. Evo ovako kako sam zapravo rekla, samo to izjednačimo. Znači gore vam mora biti sol, dolje vam mora biti voda. I sad s kojim podacima raspolažete, to napišete i unakrsno pomnožite ili kako god već je vama lakše se riješiti ovih razlomaka. Znači, bit će 100x jednako je 20 puta 40. 100x jednako je 800 podijeljeno sa 100. X je 8 grama. Znači, 8 grama te neke soli X, tvari X se može otopiti u 40 grama vode pri 25 stupnjeva. Imamo onda zasićenu otopinu, isto ko što se otopi 20 grama te neke tvari X sa 100 grama vode. Eto, to vam je otprilike to. U jednom i u drugom dobijete 1/5, 1/5 kad se podijeli, znači omjer je to. Dobro, evo, to je taj zadatak. Idemo na sljedeći. Možda ovdje stavim jednako da je. Ok, slika prikazuje fazni dijagram čiste tvari X. Vjerujem da vam je ovo već nekako poznato i da izgleda poznato. Znači, to vam je slično kao fazni dijagram ove vode, ali idemo vidjeti pitanje. Pri kojem od navedenih uvjeta tlaka i temperature dolazi do prijelaza tvari X iz plinovitog u tekuće agregacijsko stanje. Ajmo se prvo prisjetiti faznog dijagrama kako izgleda. Znači, ovdje nam je čvrsto stanje. Ovdje nam je tekuće i ovdje nam je plinovito. I ove krivulje su faze prijelaza. Znači, ovo je sve faza prijelaza. Ok, znači tu nemamo da, dobro. Pri kojoj navedenih uvjeta tlaka i temperature dolazi do prijelaza tvari X iz plinovitog, znači idemo iz plinovitog u tekuće agregacijsko stanje. Znači, vi trebate znati da pri određenim znači sad pri ovoj temperaturi i recimo ovom tu tlaku ja imam čvrsto stanje, ali pri ovom tu nekom tlaku i ovoj temperaturi ja imam plinovito stanje. Znači, to je bitno da skužite, ako do sad niste. Samo da sad ovo obrišem da ne smeta. Ok. Idemo sad vidjeti. Da bi mi došli do plinovitog, odnosno iz plinovitog u tekuće, nama zapravo ove temperature koje dolaze u obzir, pa mislim dolazi nam i ova, ali tu smo baš na fazi prijelaza, tako da to ništa. Dolazi nam ova u obzir i dolazi nam ovaj tlak u obzir. Jer kao što vidimo, ovaj P3 nam je isto na fazi prijelaza. Znači, ovo nam je neka krajnja točka kako ćemo doći do ovoga. Također P1 nam je tu u ovome, ovo nam je ovdje i ovo nam je na ovoj fazici. Ok, da vidimo što je ponuđeno. Promjena iz T1 u T4. Pri tlaku P3 ne, jer dođemo na taj prijelaz ovdje i to onda nije to. Promjena temperature T3 u T1 ne, onda bi došli u čvrsto, to ništa. P1 u P4 pri temperaturi T3. To nam je točan odgovor.
Ok, sad sam sve živo ovdje išarala, ali nema veze. Nadam se da ste shvatili. Ako nešto niste shvatili, slobodno mi pišite, ja ću biti voljna to još posebno razraditi. Ok, u tablici su navedene vrijednosti dipolnih momenata mi 4 organskih molekula sličnih molarnih masa označenih slovima od X do Q. I sad imamo navedene tu tablicu koji od navedenih odnosno točno uspoređuje vrelišta tvari građenih od zadanih molekula pri jednakom tlaku. E sad, ono što je meni važno ovdje za reći je to da imamo sličnu masu, znači slična masa. Znači da približno imamo cca jednake Londonove sile. Dobro. Onda sljedeće što trebamo znati je da što je veći dipolni moment, što je veći taj mi, dipolni moment, veća je i polarnost molekula. A što je veća polarnost molekula, veće su i privlačne sile među molekulama. Veće privlačne sile među molekulama. A što su veće privlačne sile, odnosno jače, to je i veće vrelište. Suma sumarum, veći mi znači veće vrelište. Eto, otprilike tako. Pa idemo vidjeti. Znači, najveće ima očito Q, pa onda ide poslije njega ovaj Z, pa poslije njega Y. Znači, ide nam lijepo ovako redom. I sad trebamo vidjeti od ovih tu ponuđenih što je točan odgovor. Točan odgovor je pod C. Jer piše, znači, idemo od većeg prema manjem. Tako su nam to su nam naznačili s ovim oznakicama. Da obrišem sad tu da ne smeta. Idemo dalje. Vrelište čistog etanola C2H5OH, znači vrelište TV jednako je 78,3 Celzijeva stupnja pri tlaku 10 na 5 paskala. Koliko iznosi ebulioskopska konstanta etanola ako otopljeno dobiveno otapanjem, znači masa naftalena C10H8 je 30,4 grama i masa etanola C2H5OH je 241 gram. Pri jednakom tlaku ima vrelište, znači ovo možemo staviti T1, ovdje TV2, 79,5 stupnjeva. Znači traži se ebulioskopska konstanta, odnosno traži se KB. A imamo formulu, znači delta TB jednako je B puta KB. Znači delta TB je razlika tog vrelišta, B je molalnost. Molalnost se računa kao masa otopljene tvari kroz masa otapala, množina, zeznila sam, množina otopljene tvari kroz masa otapala, ali važno je napomenuti da je masa otapala u kilogramima. Pa ajmo mi odmah odrediti šta je nama otapalo. Inače, ako niste sigurni, uvijek se pitajte čega imam više. To je najčešće otapalo. Najčešće otapala su voda i etanol. Ali ako se ni ne sjetite, pogledajte samo čega imate više. U ovom slučaju imamo više etanola. Ako baš ne znate, pokušajte si tako pomoći. Znači, idemo to pretvoriti u kilograme. To je 0,241 gram. Dobro, znači masu otapala imamo, nemamo množinu otopljene tvari, to je N od C10H8, mali marko kroz veliki marko, znači masa naftalena kroz molarna masa naftalena. I sada ja to ne pišem sve i naračunam, ja ću samo sad prepisati, to je 0,2372 mola
I sad možemo izračunati molalnost. Znači to je 0,2372 kroz 0, ovdje sam stavila gram umjesto kilogram, 0,241, znači gore je mol, dolje je kilogram i to bi bilo 0,9842 mol po kilogramu. Dobro, ajmo mi izraziti ebulioskopsku konstantu, znači to bi bilo Kb jednako je delta Tb kroz B i nemamo delta Tb. Znači delta Tb to je razlika vrelišta, to bi bilo T2 minus TV1, odnosno 79,5 minus 78,3 i to je 1,2 Kelvina. Odnosno, znamo da je kad imamo delta T, da je to isto Kelvin i Celzijus stupanj. Ako nekom to nije jasno, nek me slobodno pita. Znači ovo je 1,2 kroz 0,9842. I to je, sad, ono što mi je bitno, znači ovo je Kelvin, a ovo dolje nam je mol po kilogramu. Znači mol po kg. Tako da ako niste sigurni, evo zapisat ću sa strane, znači piše se k kroz mol po kilogram. Ako niste sigurni, znači ovo je sad tu još kroz 1, ide vanjski s vanjski, unutarnji s unutarnji, mi dobijemo Kelvin kilogram kroz mol, da nam je ova konstanta mjerna jedinica. Ako ne znate napamet, mislim, pomozite si tako svojim trikovima, jer zapravo takve stvari nužno ni ne morate znati napamet, nego morate znati ovako neke, ajmo reći, trikove kako bi vam bilo lakše. I to kad se podijeli dobijemo 1,219 Kelvin kilogram po mol. Mislim, ovdje imamo lakutnu okolnost, to je da imamo ponuđene odgovore, tako da B je točan odgovor, tako da imamo odmah napisane mjerne jedinice i znamo koja je mjerna jedinica, ali u slučaju da nemamo, možete si tako pomoći. Idemo dalje. Kod navedenih vodenih otopina jednakih množinskih koncentracija ima najveći osmanski tlak pri 25 Celzijevih stupnjeva. Znači, inače osmanski tlak se računa kao ovaj pi je osmanski tlak, I puta C puta R puta T. T nam je temperatura, R nam je opća plinska konstanta, C je množina, znači ovo nam je sve jednako za sada i jedino što nam nije jednako je ovaj I. A I vam je Van Hofov faktor, odnosno to vam je broj čestica koje disociraju. Znači broj čestica koje disociraju. Broj čestica koje disociraju. A osmonski tlak vam je jedno od koligativnih svojstava, znači ne ovisi o vrsti otopljene tvari, nego o broju čestica. Ajmo sad vidjeti šta ovo znači. Znači mi sad moramo odrediti, znači množine su nam jednake. Opća plinska konstanta je konstanta pa je konstanta. Jednostavno ne mijenja se. Ova temperatura je ista, odnosno 25 Celzijevih stupnja. Znači jedino što nam je promjenjivo je su ove čestice, broj čestica. Tako da ajmo vidjeti kako se određuje taj I. Idemo redom. Idemo sa kalcijevim kloridom. Znači idemo napisati disocijaciju. Znači Ca2 plus 2Cl minus. Zašto 2 je ispred? Zato što imamo ovdje dvojku. I šta imamo ispred kalcija? Ništa, to je kao da piše 1. Znači 1 plus 2 i nam je 3. Znači ovo i ovo se zbroji. Onda sljedeći K3PO4. To je 3K plus PO4 minus. Znači ispred PO4 je kao, ništa ne piše, ali to je kao da piše 1. 3 plus 1 i je 4. Onda imamo glukozu C6H12O6. Ona se otapa u vodi, ali ona ne disocira, tako da je njezin I jednako 0. I imamo natrijev acetat CH3COONA. Dakle, bit će CH3CO minus plus Na plus. Ovdje ispred nemamo ništa, to je kao da svugdje piše 1, pa je I jednako 2. Znači 1 plus 1 je 2. I ko ima najveći? Najveći ima
ovaj ovdje, pa je pod B točan odgovor. Koliko iznosi pH vrijednost stroncijeve lužine SrOH 2 puta množinske koncentracije, znači SrOH ovdje 2 jednako je 2,5 puta 10 na minus četvrtu mol po decimetru kubnom. Znači zanima nas pH. Sad ovdje imamo OH. Pa mi znači imamo više formula koje ćemo ovdje koristiti. Znači pH plus POH jednako je 14. pH će, onda kad se izjednači biti 14 minus POH. A da bi mi dobili POH, moramo, to se računa kao negativan logaritam od koncentracije OH minus iona. Međutim, nama nisu zadani OH minus ioni, nego stroncijev hidroksid, odnosno njegova koncentracija. Pa ćemo to ovako napisati, njegovu disocijaciju. Znači ići će Sr2 plus 2OH minus. I sad ćemo mi to staviti u omjer. Znači SrOH kroz OH minus. Ispred stroncijevog hidroksida ne piše ništa, to je kao da piše 1, pa tu u ravnini s njim stavljam 1. Ispred OH minus mi piše 2, pa tu u ravnini sa OH minus stavljam dvojku. Unakrsno pomnožim, izrazim OH minus, to je 2 puta SrOH 2 i to je 2 puta 2,5 puta 10 na minus četvrtu i OH minus je 5 puta 10 na minus četvrtu mol po decimetru kubnom. To sad uvrstimo ovdje, znači minus log od 5 puta 10 na minus četvrtu i POH dobijem da je 3,302 i to oduzem 14 minus 3,302 i dobije se 10,69, odnosno približno se može zaokružiti na 10,7, što je točan odgovor pod C. Onda 15. zadatak, kod navedenih kiselina jednakih množinskih koncentracija ima najmanju pH vrijednost pri 25 celzijevih stupnjeva. Znači prisjetimo se kako izgleda zapravo ona lenta, odnosno tablica, odnosno pH vrijednost. Znači ovdje nam je kiselo, ovdje nam je lužnato. Što smo kod lužnatijeg bliže 14, to je nešto lužnatije, a što smo bliže tamo dolje kiselo, odnosno što je pH, na primjer 1, 2 i tako dalje, to je pH niži, a odnosno ta kiselina je jača. Sad, kod navedenih kiselina jednakih množinskih koncentracija ima najmanju pH vrijednost. Znači, najmanja pH vrijednost znači da je kiselina najjača, a to je HCl. Ona od ovih svi tu potpuno disocira. Ova hipoklorasta, nitritna i mravlja kiselina, znači one sve slabo disociraju, odnosno nepotpuno, odnosno djelomično, tako da one nisu jake. Koja prikazanih piktogram upozorava na oksidirajuću tvar? Ajmo mi sve redom riješiti šta su i kako su. Znači ovo prvo je eksplodirajuće, onda ovo je drugo oksidirajuće, znači ovo je točan odgovor. Ovo je zapaljivo i ovo je nadražujuće. Evo ga, riješili smo ovaj zadatak bez problema. Idemo na 17. zadatak. Slika prikazuje strukturnu formulu molekule valina. Koje funkcijske skupine sadrži molekula prikazanog spoja? I sad tu imamo ponuđene skupine. Ali ja bi sa vama prošla sve skupine koje su tu. Znači ovo nam je ovdje amino, ovo nam je ovdje karbonilna, ovo nam je ovdje hidroksilna ili hidroksidna, mislim kako ko kaže, hidroksidna, ajde bude, i ovo nam je sve zajedno karboksilna. Ok, sad ću ja to ponovno izbrisati. Zapravo neću, ostavit ću vam pa da si imate poslije za gledati. Možda da zaokružim ovu i ovo ovako da se konta. Dobro. Ok.
E sad, ono što je ovdje bitno je da mi nemamo ponuđene te sve skupine silne. Jer kad pogledate odgovore, mislim, svi odgovori su manje više, to jest ova amidno nije točna, ali imamo ponuđenu hidroksidnu aminu i karboksilnu aminu. S obzirom da imamo molekulu valina, to nam je aminokiselina. Aminokiseline imaju baš specifičnu strukturu, znači imaju ovaj R bočni ogranak, imaju vodik i imaju karboksilnu i amino skupinu. Što znači da je odgovor točan pod B. Karboksilna i amino skupina. Onda idemo dalje. Koja od navedenih čestica izoelektronska s molekulom ugljikova 2 oksida? Znači, izoelektronska zapravo vam znači da ima jednak broj elektrona. Pa idemo prvo odrediti za ugljikov 2 oksid kako bi mogli onda odrediti ostale. Znači, tu vam treba periodni. Kod ugljika imamo 6. Gledamo protonske brojeve. Znači, protonski broj je jednak broju elektrona zato što je atom neutralan jer ima jednak broj protona i elektrona, tako da ako znamo broj protona, znamo i broj elektrona. Ako je atom neutralan. Znači, ugljik nam ima 6, kisik nam ima 8. I to kad zbrojimo 6 plus 8 je 14. Ok, znači tražimo u ovim svim ponuđenim odgovorima molekulu koja ima 14 elektrona. Dušik, znači njega, pazite, ovdje imamo 2 puta. Znači ići će 2 puta, kod dušika imamo 7. Znači 2 put 7 to je 14. Ok, 14, znači podaje točan odgovor. Međutim, idemo mi ove ostale sve proći. Znači dušik 7 plus kisik 8, to je 15 elektrona. Onda sad, znači tu imamo kisik, to je 8, plus vodik je 1, plus, pazite, ovdje imamo minus gore. Sad ne znam koliko se vidi dobro na ekranu. Imamo još 1, znači minus 1 znači da smo dodali 1. Da je pisalo minus 2, dodali bi plus još 2 elektrona. Znači ovo je 10 elektrona. I ovdje imamo 8 plus klor je 17. Pričam o Lewisovim valentnim, nebitno. Ok, i zbog ovog tu minus, odnosno minusa 1, dodajemo još 1 elektron. Znači da je pisalo, na primjer, Ca2+, to znači da je izgubio 2 elektrona. Da je, na primjer, pisalo N3-, onda bi dodali 3 elektrona, zato što piše 3-, znači da je primio 3 elektrona. Ok, 17 plus 8, 25, plus 1, 26 elektrona. Evo ga, riješili smo i ovaj zadatak. Onda idemo na 19. zadatak. Znači ovdje imamo radioaktivni raspad nuklida talija i sad je on tu prikazan jednadžbom i pita nas kojoj vrsti radioaktivnog raspada pripada prikazani raspad. I sad vi čak niste tu morali ni znati raspisati ove raspade. Znači ovako, kod alfa raspada vam nastane uvijek alfa čestica, ovako se piše, ili će vam pisati umjesto alfa čestice 2,4 heli. Znači otprilike, ajde sad, možemo i zapisati 199,81 tali se raspada na nešto, ne znam na šta još, plus 2,4 heli. Znači ovdje će biti 81 manje 2, a ovdje će biti 199 manje 4. I to kad se oduzme dobije se 195 zlato, 79 plus 4 heli. Kod beta minus, sad tu vam ide malo trik. Tu vam nastaje elektron i antineutrino, ali vam se zbraja za 1. Sad ćete vidjeti. Ovaj atomski broj. Znači 199, ovdje je 81 i ići će vam, znači, tu 81 plus 1, a ovdje će ostati 199, znači to je neki x, ne znamo još šta je, plus 1, 0 elektron, znači minus, plus ovaj antineutrino i to će vam izgledati ovako, znači 199, 82, to će biti olovo, plus elektron i antineutrino.
Znači to očito nije ni ovo, nije ni ovo, znači bit će beta plus, ali dobro, sad ćemo vidjeti. Znači opet imamo 199,81 tali i sad će nam se tu obrnuti. Znači piše zbraja se, sad se oduzima. Znam, malo je kontradiktorno. 199 i ovdje će biti 81 manje 1. Plus ovdje imamo pozitron i antineutrino. Znači to će biti 199, tu dolje 80. I to nam je, znači po ovome dolje atomskom broju, odnosno protonskom broju gledamo u periodnom kome pripada to. Znači ovo je živa plus 0,1 ovaj pozitron i neutrino. Znači pod C nam je točan odgovor. Sam da si i ovdje naznačim to. Ok. I kod gama imamo zapravo samo da nam je na početku taj atom pobuđen i označavamo ga ovako sa zvijezdicom i onda ta isti atom prepišemo bez zvijezdice plus gama zračenje. Znači on je tu pobuđenost otpustio gama zračenjem, da to tako kažem. Znači ni ovo nije točan odgovor. Znači vi zapravo niste nužno ni morali znati ovo baš na pamet, ali ste mogli primijetiti, znači ovdje kod 81, mi smo imali 81, ovdje smo imali 80, znači oduzimalo se, znam da mi je obrnuto, znači da kod beta plus se oduzima, kod beta minus se zbraja i mogli ste na taj način eliminacijom riješiti. Alfa, kod alfa raspada, znači nastaje alfa čestica ili helij, a kod game nastaje gama zračenje koje baš naznačim, imamo onu zvijezdicu, znači nije ni to, tako da tako ste mogli taj dio riješiti, ako niste baš nužno znali ovo raspisati, jer kao što vidite nije bilo ni potrebe za raspisivanjem. Ok, onda idemo 20. U kojoj od navedenih molekula prema Weissenberg modelu svaki vezni kut manje vrijednosti od veznog kuta u molekuli amonijaka. Ovdje što se trebamo sjetiti, znači kod metana imamo tetraedar, znači tetraedar čiji kut je 109,5. Onda imamo amonijak koji zbog ovih, znači kod tetraedara nemamo ništa, nemamo nikakve elektrone koji vise negdje su, svi su u vezi, svi su spareni. Kod amonijaka imamo ova tu dva koja, eto, nisu s nikim tu nešto ušli u vezu i oni guraju ove prema unutra i zbog toga kut nije 109,5, nego se kut smanji na nekih 107. Ok. I tako dalje. Znači što imamo više tih koji nisu u vezi, oni će gurati ove sve ostale. Pričamo o središnjem atomu. Pa idemo vidjeti. Znači imamo H2S, znači imamo sumpor koji je u središtu, imamo ove vodike. I sad kad pogledamo sumpor, on ima 6 onih valentnih elektrona prema Lewisovoj simbolici. Znači imamo tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači ova dva su u vezi, oni su spareni i sad ovi će dodatno gurati to i sad mi tu nećemo više imati kut 107 kao što smo imali kod amonijaka. Zašto? Zato što sad imamo, pazite, imamo sad dva ova elektronska para koji nisu u vezi, oni jače guraju, znači ovo je sigurno manje od 107. Znači mi ne možemo sad znati na pamet, ali otprilike znamo. Onda imamo 5cl5, znači otprilike ovako. Cel. Ok, i sad tu nemamo nikakve ove elektronske parove koji nisu u vezi. Znači ovo nam je 90, a ovo nam je tu 120, znači tu općenito, znači nećemo pričati, tu mislimo na ovaj 120 kut. Otprilike, znači to je trigonska piramida. Ok, i imamo SO3, znači to će otprilike izgledati ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To nam je onaj T oblik. I tu imamo isto kut otprilike oko 120. I imamo CO, tu nam je kut 180 i to je linearna molekula. Što znači da jedino ko nam tu preostaje kao kut da je manji, a to nam se zapravo, i da niste znali kuteve, to vam se zapravo nagađa u tome da vi kužite da ovi ovdje će utjecati da se
taj naš vezni kut smanji i bude puno manji nego kod amonijaka. Evo ga, točan odgovor je pod A. Malo je onako zadatak, više... ima i teorije da možete znati, ali nekako je više onako i misaoni zadatak. Onda idemo sljedeće 21. Koja od navedenih elektronskih konfiguracija odgovara ionu rubidija u osnovnom stanju. Znači rubidi, ali kaže ion rubidija. Znači s obzirom da je on u prvoj ovoj skupini, znači bit će Rb+. Što znači taj Rb+? To znači da bi on trebao imati inače 37 elektrona, ali izgubio je jedan elektron upravo zbog ovog plusa i to je 36 elektrona. Nalazi se u 5. periodi, pa će imati 5 ljusaka. Ovo vi možete riješiti onako preko periodnog, ali ja ću to sve raspisati čisto ako nekome nije jasno. Imamo određen način naravno i kako popunjavamo te orbitale, tako da probat ću to tu negdje ukomponirati u video da se vidi, da si možete to prepisati. Ja radim od dolje prema gore, znači 1, 2, 3, 4, 5, K, L, M, N, O. Ja ću sve raspisati, iako se ovdje postupak ni ništa takvog tipa ne traži. S, P, D, F. Znači imam 36 elektrona. Idemo redom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Znači idemo sad 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 i 4P6. Sad, mi nemamo nigdje zapisano koliko nema nigdje zapisan ovako veliki zapis, to sam htjela reći, ne mogu se više skoncentrirati. Uglavnom, nemamo nigdje zapisan tako veliki zapis i mi moramo ga zapisati zapravo pomoću najbližeg plemenitog plina, pomoću elektronske konfiguracije najbližeg plemenitog plina. Sad, tu vam isto treba periodni, znači 36 elektrona, koliko i mi imamo, ima ravno kripton. Znači, to bi bilo ovo. Kripton. Tako da ovi ostali nam nikako ne dolaze. Ovo ima 54 elektrona, ovaj bi imao 37, znači to bi bio rubidij u neutralnom stanju, a ksenon, ovaj bi imao onda 55 elektrona. Znači točan odgovor je pod 21. Ok, idemo sada 22. zadatak. Dijagram prikazuje ovisnost množenskih koncentracija sudionika kemijske reakcije u vremenu. Dobro, kod navedenih kemijskih reakcija prikazuje dijagram opisanu promjenu. Znači, prvo ono što morate u ovakvom grafu odrediti je što su reaktanti, a što su produkti. Znači, reaktanti su vam obično ovi koji se s vremenom smanjuju, a produkti su oni koji se s vremenom, čija se koncentracija s vremenom povećava. Pa tako su vam ovdje reaktanti C i D, jer vidite da se oni smanjuju, a produkti su A i B. Pa idemo redom. Znači, ono što je važno je da oduzimamo ovo početno stanje od ovog tu konačnog stanja. Znači, za D će biti 1D minus 0,6D. To je 0,4D. I 0,8D manje
0,6, pardon, ovo je C, C minus 0,6C, to je 0,2C. I idemo sad za produkte, 0,6 minus A minus 0,2A, to je 0,4A i 0,6B minus 0,4B, to je 0,2B. Mislim da sam sve dobro, ali nisam sigurna. Da, jesam. Ok. I sad idemo. S obzirom da su nam ovo reaktanti, bit će 0,4D plus 0,2C. Znači, ovo su reaktanti, ovo su produkti. I to će biti, znači, 0,4A plus 0,2B. I sad vi možda, kad pogledate sad ove odgovore, ćete pomisliti, bože, ovo nešto ne valja. Ali ono što trebate tu napraviti je podijeliti sa zajedničkim nazivnikom, odnosno sa ovim brojem s kojim se može podijeliti, a to je 0,2. I kad podijelite sa 0,2 dobit ćete cijele brojeve. Znači ovdje ćete dobiti 2D plus C, 2A plus B. I sad tražimo taj odgovor i to je pod B točan odgovor. Imamo 23. zadatak. Gorenje propana prikazano je jednadžbom kemijske reakcije. Kolika je množina ugljikova 4 oksida koja nastaje reakcijom 2 mol propana i kisika u suvišku? Znači sad su vam sami od sebe rekli ko je u suvišku, ko je mjerodavni reaktant. Znači ako je ovaj u suvišku kisik, onda nam je ovo mjerodavni reaktant. Znači ovo nam je propan, njega znamo, on nam je mjerodavni. Njega ćemo stavljati onda odmah u omjer sa CO2 da bi dobili CO2. Znači čak nam je množina zadana. Znači NC3H8 je 2 mola, a traži se množina CO2. I to ćemo sad vrlo lako. Znači C3H8 kroz N od CO2. Znači ispred C3H8 ne piše ništa, to je kao da piše 1, pa u ravninu s njim stavljam 1. I ispred CO2 imamo trojku, pa u ravnini s njim stavljam trojku. Unakrsno pomnožim, znači to je N od CO2 jednako 3 puta N od C3H8. I N od CO2 je 3 puta 2, to je 6 mola. I da, odgovor je pod D. Onda idemo na sljedeći zadatak. Znači, reakcija bijelog fosfora i klora prikazana je jednadžbom kemijske reakcije. Sad imamo tu jednadžbu. Koliko iznosi množina neizreagiranog reaktanta ako je početna množina elementarnog klora 0,75, to ću tu si zapisati. Znači klor 0,75 mol, a masa fosfora 6,2 grama. Množina neizreagiranog, znači N od prvo moramo vidjeti ko je u suvišku, jer nam sad tu ne piše, pa ćemo onda znati, znači, množina neizreagiranog. Upitnik. Znači, N od P4, to ću ja sad na brzinu samo zapisati, znači 6,2 kroz 4 puta, znači pazite, ako tu piše 4, ako tu piše 4, onda zapišite P4. 30,97 i dobije se 0,05 mola. Što se tiče samog dosega, doseg se računa da bi se znalo što je mjerodavni, a što reaktant u suvišku. Znači za doseg od klora, mislim to ni ne moramo, ide znači množina klora kroz stehiometrijski koeficijent od klora. Kod klora imamo 10, znači 0,75 podijeljeno sa 10, to je 0,075 mola,
a kod fosfora zapravo nemamo, imamo stehiometrijski koeficijent, ali to je 1, tako da to nam onda znamo da je nešto kroz 1 taj broj, pa sad nismo morali ovo posebno gledati, ali znači ovo nam je ovo nam nije mjerodavni, ovo nam je u suvišku, ovo je mjerodavni. Ok. Znači, dobro, to smo za sad odredili. Sad, ono što nam je tu također bitno, a to je da znači trebamo znati točno koliko nam reagira. Dakle, stavit ćemo u omjer sa P4 NoCl2. Znači, to će nam sad biti izreagirani. Stavljamo u omjer 1/10. Unakrsno pomnožimo. Dobit ćemo 10 puta N od P4. To je 10 puta. Pazite sad samo da ne uvrstite doseg, nego da uvrstite množinu. 0,05 i to je 0,5 mola. Izreagirani. Dobro, a ovo nam je tu početni. Možda da ovako uokvirim. Izreagirani početni. Dobro, i sad da bi dobili množinu neizreagiranog, idemo N-klor početni minus N-klor izreagirani. Znači to će biti 0,75 minus 0,5 NCl neizreagirani nam je 0,25 mola, ili s obzirom da su oni ovako zapisali, to je 2,5 puta 10 na minus prvu mol. Znači pod 24 pod C je točan odgovor. Kod navedenih metala amfoteran točan odgovor je aluminij. On se otapa i u kiselinama i lužnjama, odnosno ponaša se tako kao i baza i kao kiselina. Idemo na sljedeći zadatak. Laboratorijsko dobivanje klora prikazano je jednadžbom kemijske reakcije koje od navedenih zapisa odgovara jednadžbi polureakcije oksidacije u opisanom procesu. I sad su tu nabrojene. Mi sad to moramo sve oksidacijske brojeve odrediti da bi znali. Znači kali 1, kisik minus 2, minus 2 puta ovih 4 su minus 8, 1 manje 8 su 7. Ako vas zanima oksidacijski brojevi, javite se, mogu napraviti posebnu lekciju. 1 minus 1, onda 1 minus 1, minus 1, ovo je 2, 0, minus 2, 1. I sad gledamo. Znači ovdje nam je mangan se reducirao, redukcija. A ovdje je klor iz minus 1 oksidirao, znači oksidacija u Cl2. I sad gledamo znači, kako zapisujemo oksidaciju Cl minus. Cl minus nastane Cl2 plus 2 elektrona. Zašto 2? Ide iz 1 u 0, to je 1 elektron. Ali s obzirom da mi imamo ovdje 2, znači ide 2 i ovdje moramo izjednačiti da imamo 2 klora. To je bitno. I tu imamo taman ponuđen odgovor pod B i to je to. Idemo dalje. Koje vrsti organskih spojeva pripada reakcija propana s vodom? Pripada adiciji. Propena. Zašto? Zato što imamo dvostruku vezu. Znači CH3, CH2 plus BR2 je CH3, CBR, CBR, ovdje mi fali H, 1, 2, 3, 4 i ovdje 1. Evo ga, to je adicija. Znači adicija kad se dodaje. Supstitucija je kad imamo zamjenu. A gorenje sa kisikom i to vam je u biti to. Znači 27
pod A. I zapravo se taj bromna voda, znači koristi za dokazivanje dvostruke i trostruke veze. Znači žuto smeđe se ta otopina pri prisutstvu dvostruke i trostruke veze zapravo obezboji. I da, dobili smo 1,2 dibrom propan. Ok. Idemo na sljedeći zadatak koje stalno vrtim tamo, krivo mjesto vrtim. Koja od navedenih tvari će reagirati s ugolovom otopinom? Glukoza, bjeljanak, maslinovo ulje ili kuhani krumpir. Vjerujem da ovo već znate, a to je kuhani krumpir. Znači iz nekakve narančaste smeđe dobit ćemo nekakvu modro-plavu boju. Sve ovisi o udjelu škroba u samom krumpiru. Ok, onda imamo 29. zadatak. Koja od navedenih tvrdnja točno opisuje promjenu energije aktivacije i reakcijske entalpije delta RH u reakciju smjese ako se doda inhibitor. Znači ono što radi inhibitor, to svi već znate, to je da zapravo usporava samu kemijsku reakciju. Ajmo reći da je koči. I koči je na način da zapravo povećava onu, znači ovo je neka normalna energija aktivacije, a on ju znači dodatno poveća. Zašto? Zato što da bi se postigla reakcija, ta energija aktivacije se mora dosegnuti. A on ju poveća još više. A katalizator radi obrnuto, on ubrzava, jel tako? Znači, možemo reći da ju povećava, tako da ove odgovore pod A i C se smanjuje, znači ne smanjuje se, nek se povećava. Sad, što se događa sa reakcijskom entalpijom? Reakcijska entalpija zapravo ne ovisi o putu kako ćemo mi doći do nekakve reakcije, nego ovisi o konačnom i početnom stanju. Pa je zato se ta entalpijska reakcijska entalpija ne mijenja, znači ostaje ista, jer samo se oduzima konačno i početno stanje. A konačno i početno stanje nam je isto, samo se energija aktivacije, znači samo se put promijenio, nastalo je neko veće brdo, a početno i konačno stanje je isto. Znači točan odgovor je pod D. Znači ovisi o početnom i konačnom stanju. Ok. Idemo na sljedeći zadatak. Opet krivo klikam. Ok. Slika prikazuje promjenu množinske koncentracije tvari B tijekom kemijske reakcije u vremenu. Dobro. Koliko iznosi ravnotežna koncentracija tvari A u promjeni prikazane nažnom kemijske reakcije ako je početna koncentracija tvari A 15 mola po decimetru kubnom. Znači ovako, s obzirom da nam je A reaktant, znači ona ide negdje od, tu piše šta 15, od 15 pa tu, pa sad ne znamo gdje točno, ali se uravnoteži, jel tako? A tu imamo B reaktant koji je ravnotežen na 6 mola po decimetru kubnom. To nam je za B. I sad nas zanima ovdje isto za ovo, da bi mogli dobiti, šta piše, koliko iznosi ravnotežna reakcija. Da. Mi moramo sad to zapravo jedno drugo uravnotežiti. Odnosno staviti u omjer pa ćemo dobiti znači CA kroz CB. Znači ovo nam je tu, ispred nam je dvojka pa je tu dvojka, a ovdje je jedinica. Unakrsno se pomnoži. Dobijemo CA jednako je 2 puta B, to je 12 mol po decimetru kubnom. I da bi dobili ravnotežu od A, moramo oduzeti početno stanje od A minus C konačno stanje od A. A početno nam je 15 manje, tu smo dobili 12 i to je 3 mola po decimetru kubnom. Znači 30 pod C je točan odgovor. Kolika će biti vrijednost konstante ravnoteže ionizacije vode Kv pri 25 celzijevih stupnjeva ako se vodenu otopinu pH vrijednosti 4,0 razredi na dvostruki volumen? Dakle, Kv vam samo zapravo ovisi o temperaturi. Znači, ako mi sad tu otopinu razredimo na dvostruki volumen, znači promijenit ćemo pH, što znači da ćemo promijeniti koncentraciju H3O plus iona i OH minus iona. Odnosno, H3O plus ioni će se smanjiti, ali OH minus ioni će se malo povećati.
odnosno njihova koncentracija i dalje kad se pomnoži će ostati ista. Jer KV samo ovisi o temperaturi. Tako da točan odgovor je 1 puta 10 na minus 14 mol na drugu decimetra na minus 6. Malo je zbunjujuće, ali evo, to je odgovor. Idemo na 32. zadatak. Tu sad imamo pKa vrijednosti 4 kiseline pri 25 celzijevih stupnjeva i sad nas pita koja od navedenih kiselina jednakih množinskih koncentracija ima najmanju pH vrijednost. Znači ovo je sad onako malo, ovo je onaj isto misaoni zadatak gdje se vi morate sad vraćati stalno u rikverc. Onako, ako imam OH minus, ako imam pH ovoliki, ako mi je OH, jer OH minus i pH su obrnuti. Onda Ka konstanta ove kiseline je obrnuta od pKa. Znači, kužite. Tako da, ajmo sad polako. Znači, što je veći pKa, to je manji Ka i to je veći pH, a to je manji pH. Znači morate se tako rotirati. Znači najmanji pH znači najveći pH. A najveći pH znači slabija kiselina. Sjetite se. Znači 1, 7, 14 slabija kiselina. Morate se malo zamisliti na ovim zadatkom. A ako treba crtajte si, vrtite si te skale jer malo je zahtjevnije. Znači točan odgovor bi onda bio pod D. Ok, idemo dalje. 33. zadatak za atomizaciju koje od navedenih molekula potrebno najviše energije. Za klor, kisik, vodik ili dušik. Atomizacija znači za raskidanje veze. A što je s obzirom da su ovdje sve nemetali, znači da je nemetali, odnosno molekule, znači da između njih su kovalentne veze i sad je samo pitanje po čemu će se one razlikovati. Znači, hoće li to biti jednostruka, dvostruka ili trostruka? Ako je trostruka, znači ona je najjača i za nju trebamo najviše energije da bi ju pokidali, za dvostruku malo manje, a za jednostruku najmanje u odnosu na te tri. Tako da idemo vidjeti. Znači, klor imamo jednostruku vezu, je li tako? To si možete sloviti s ovim simbolima onako korak po korak. Za kisik imamo dvostruku. Za vodik imamo jednostruku i za dušik imamo trostruku, što znači da 33. zadatak, točan odgovor je pod D. Ok, 34. zadatak. Koje se promjene mogu uočiti na grafitnim elektrodama tijekom elektrolize vodene otopine cinkova sulfata? I sad tu imamo ponuđene neke odgovore. Cinkov sulfat znači CnSO4. Idemo redom. K je katoda, znači ona je negativna, na njoj se događa redukcija tako što cinkovi ioni dobivaju 2 elektrona i postanu elementarni cink. I tu se taloži zapravo sivi sloj na katodi. I to bi sad već vidjeli da je 34 pod C točan odgovor, ali idemo vidjeti što se događa na anodi. Anoda je pozitivna i na njoj se događa oksidacija. Na njoj bi se trebala događati oksidacija SO4 iona, međutim, s obzirom da je sumpor već ima oksidacijski broj 6, njega je teško oksidirati, pa se zbog toga umjesto SO4 oksidira voda. Znači, oksidira se voda, pri čemu nastane kisik i zbog toga mi vidimo mjehuriće. Sad, ono što je naravno je zaokružiti točan odgovor. Znači, na katodi nastaje sivi sloj, a na anodi nastaju mjehurići. Idemo na 35. zadatak.
U trima serijski spojenim elektroliznim člancima provode se redom elektrolize talina natrijeva klorida i vodenih otopina niklova 2 klorida i kromova 3 klorida, koje od navedenih omjera točno opisuje množinski odnos elektrolizom dobivenih metala. Tu sad vrijedi Faradayov zakon elektrolize, što znači da ovi serijski su članci spojeni, što znači da je naboj svuda kroz sve tri članka isti. I također imamo iste množine ovih elektrona. Idemo redom sad ovo riješiti. Znači trebaju nam nekakve polureakcije. Znači Na plus elektron minus nastane Na, pa će to biti N od Na jednako je Ne minus kroz 1. Onda imamo nikal. Nikal 2 plus 2E minus je nikal. Dobro, i imamo, šta još? Imamo krom, Cr, pa će to biti krom kroz 3. I sad tu bi vam se već zapravo trebalo iskristalizirati da će biti odgovor pod B. Znači bit će 1 kroz 1 naprema 1 kroz 2 naprema 1 kroz 3. Znači 1 naprema 1 kroz 2 naprema 1 kroz 3. Znači ovo je Q gore, znači to je Q kroz Z puta F. F nam je konstanta. Q nam je isti, Z nam se jedino razlikuje. Znači Q smo mogli pisati kao da je 1, a Z nam se razlikuje. Znači Z nam predstavlja ove ovdje brojeve, odnosno ove ovdje brojeve. Zato, znači, to nisam možda objasnila, meni već malo pada koncentracija, mogu misliti kak je vama na maturi, znači 1 kroz Z. To si zapišite, u biti to vam je samo, znači ovo nam je sve bilo isto, po tome ovo ostalo nam se sve razlikovalo, znači taj nabojni broj Z nam se razlikovao i zato je ovo sve kroz 1, čisto da znate. Ali nema veze, množinski odnos, znači množina nam je ovdje u principu, jel tako? Evo ga. Znači vi sad možete si sa strane za svaki taj, znači staviti Na Q kroz Z puta F, to bi bilo 1 kroz 1, N od nikal, Q kroz Z puta F jednako je 1 kroz, znači F možemo prekrižiti zato što je to konstanta. Z nam je 2 i N od kroma je Q kroz Z puta F jednako je 1 kroz 3. Evo ga. To bi bilo to od ovog videa. Ako sam vam ikako pomogla, drago mi je. Uskoro će izaći i formule za maturu iz kemije fizike. Vidjet ću li nešto napraviti, nekakvu schemu i za biologiju, ali u biti izaći će tako da obavezno zapratite na Instagramu, tamo će vam biti obavijest i tamo će izaći pa mi se možete javiti. Također ako želite da vas ja pripremam za medicinu, veterinu, stomatologiju, farmaciju i slične srodne fakultete, slobodno mi se javite na Instagramu s riječju priprema. Također imam ovdje u opisu profila i prijavnicu, tako da možete općenito vidjeti i uvjete suradnje i na koji način ja radim i na koji način ovo sve funkcionira, ali za bilo kakva dodatna pitanja slobodno mi se možete javiti. Tako da slobodno se javite u DM s riječju priprema i vidimo se, hajde da vas upišemo na željeni fakultet.